ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Salut d'arol, emi zedron zo belaket ar goz divar ben ar raktrez tourioù ail a zo e Breizh. Trouz a zo trondron d'ar sujet se, rag e velaket d'an tourioù ail var tachenou naturel pe gwajeier a tost a war d'an tir a liez ma Juliette. Ya, c'hwerkan a daougen touravel a zo e Breizh e daouvil warnugen, ervez Arselva an endro, kavet e vezon drestol e aochou an arvor hag e morbien. Ar peadra d'ober aon da haverigechou ekologel a dan dud a chom trodro. Drestol, var takeno a oa gwarezet sort traktresou beteken. E aochou an arvor da skwer e logivi plus gras, ez eus tri raktres sevel tourioù avel trodro d'ur vilagen, an dresne. Padal e brao ar vro trodro kleujou miret tachenou glep hag un trepas ekologel bekad arnet. Mon ara de squat markiz betek kwa dan noz. Leh un tamm re gizidik evit an emer a zo aotrouniezan endro. La rara neke dawar ar pez a volaket e plas evit gwarezi a labouset. Neke bek emeret ma dekont ar fe de un trepas ekologel al ler. Hag ar memestra ave la red divar ben a logot dal. Hag an kenye deve strolat bronegay en Breizh, an SBB, hag ezo naturalistet pa velen an niver a raktresou var an takajou naturel o kreski. Me ya drestol a blamo ma ze o lerioù e ler ma mal loenet ze o chom, sanset en devez aveza gwarezet. Goude ma oa be dembaned ali an emer e be memestra lancet de studiaden ouspen gant an emregerez N.G. Green, evit sevel le renap deus a labouset da skouer. Me emiz gwengolo daouvil tri warnugen e be goulenet un aotre nevez gant an emregerez. Padal neke da lonet a renimeten da ve direnket gant ar raktresou sa. Ba nan, just a war, lonet zo, me tud a zo ye o chom trodro hag a zo feuket gant ar raktresou se. Kroet zo bet da skouer ur gevredigez a zo anvet treger arvel ar menez e daouvil daou warnugen evit stourm a enep da an tri raktres a zo ur gumun. A don a rad avez a ten tre ar jeu e tre ar behenet o deus a santet feurmi o douarou d'an embregerechou tourioù avel a gare a zo enep da raktresou. Da skwer gant un den o chom en drezne a zo enep da raktresou ebe kontet diom traoù spontus. Torre de bede vouesliziri, ur razmaro a belakat dirag e di, a neket an enin e meta o deus kontet sort traoù diom. Koumanantit da lizer ke Lois ar media enklas ke dizalc'h war splan.org.